Iki gikombe cy'isi cya 2026 kirimo kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique, kimaze gutanga ibintu byinshi bikomeje kugenda bitungurana ndetse n'udushya tudasanzwe tutari twiteze kuboneka mu mateka y'igikombe cy'isi. Iki ngiki nicyo gikombe cy'isi cya mbere cyitabiriwe n'amakipe 48 aho kuba 32. Ibi ngibi bikaba birimo gutuma habaho imikino myinshi, ibitego byinshi ndetse n'amakipe mashya akomeje kugenda agaragaza urwego rudasanzwe. Ese uko mu by'ukuri muri kino gikombe cy'isi yaba Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Ahaye ndetse n'ibindi bihangange muri bihugu bigiye bitandukanye, urabona arinde uzambara ikamba rya nyampinga w'iki gikombe cy'isi cya 2026 ukizwi nka Golden Boot. Nkwibutsa ko nimba ari Rwanda rigeze kuno muri YouTube channel mu Rwanda, nimba utarakora subscribe reba hasi ukandi subscribe ndetse kandi ukanda akazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Nge nditsiyero muhumuza mbahaye ikaze. Lionel Messi aracyandika amateka akomeye cyane mu gikombe cy'isi cya 2026 nubwo afite imyaka myinshi kurusha benshi mu bakinyi barimo barakina cyo gikombe cy'isi cya 2026. Lionel Messi akomeje kwitwara neza cyane. Lionel Messi akomeje gutsinda ibitego byinshi mu mikino ya mbere ndetse kandi akaba akomeje kuyobora bamwe mu bakinyi b'ibihangange barimo Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Ahaye, Aratunguranye ndetse n'abandi bagiye batandukanye mu guhatanira Golden Boot. Hari n'amakuru y'ibanga akomeje kugenda agaragaza ko Lionel Messi yamaje kwandika amateka akomeye cyane kurenza ya Miroslav Klose mu mubare w'ibitego byatsinzwe mu mateka y'igikombe cy'isi, by'umwihariko dore imiterere mishya y'iri rushanwa ry'igikombe cy'isi cya 2026. Kuba amakipe ari 48, ibyo ngibyo byatumye haboneka ibihugu byinshi bigiye bitandukanye ndetse kandi bishya bitari bimenyerewe muri rushanwa ry'igikombe cy'isi, bikaba bikomeje kugenda bitungurana bigaragaza urwego rwo hejuru. Ibyo ngibyo bikaba byaratumye amatsinda aba 12 aho kuba amatsinda 8 nk'uko byahoze. Abakinyi bato barimo kwigaragaza muri kino gikombe cy'isi cya 2026, abakinyi nka Lamine Yamal ukinira ikipe y'igihugu ya Espagne, Kenan Yildiz ndetse na Desire. Abangaba bari mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye kubera impano ndetse n'ubuhanga barimo kugaragaza muri rino rushanwa ry'igikombe cy'isi cya 2026. Ibitego byinshi birimo biragaragara muri rino rushanwa kurusha uko byari byitezwe. Amakipe menshi arimo gukina asatirana cyane, bityo bikaba birimo biratuma umubare w'ibitego bimaze gutsindwa uri hejuru cyane kurusha indi myaka yishuye abanze y'igikombe cy'isi. Hari ibihugu bimwe na bimwe bikomeje gutungurana muri kino gikombe cy'isi, ibihugu nka Canada, Norvège ndetse n'ibihugu byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragaza urwego rwo hejuru kurusha uko benshi babitekerezaga mbere y'irindi rushanwa. Dushingiye ku mibare ya FIFA kugeza ubu ngubu, dore abakinyi bayoboye urutonde rw'abakinyi batsinze ibitego byinshi kurusha abandi muri ino rushanwa ry'igikombe cy'isi cya 2026. Lionel Messi wa Argentine afite ibitego 5, Kylian Mbappe w'Ubufaransa afite ibitego 4, Aratunguranye wa Norvège afite ibitego 4, Umudage Denis Undov afite ibitego 3, Jonathan David wa Canada afite ibitego 3, Vinicius Junior wa Brazil afite ibitego 2, Cristiano Ronaldo afite ibitego 2 wa Portugal, Cody Gakpo wa Netherlands afite ibitego 2, Mateus Cunha wa Brazil akaba afite ibitego 2. Abakinyi barimo guhatanira igikombe cya Golden Boot. Abasesenguzi benshi bakomeje kugenda bavuga ko iki gihembo cya Golden Boot gishobora kuzegukanwa n'umwe mu bakinyi bagira muri abangaba. Uwa mbere ni Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Erling Braut Haaland, Ahaye ndetse na Denis Undov. Iki gikombe cy'isi cya 2026 gishobora kurangira gute mu by'ukuri? Kugeza amagingo aya ngaya hari amakipe akomeje kugenda avugwa ko byari amakipe azagera kure muri kino gikombe cy'isi cya 2026. Ikipe ya mbere ni ikipe y'igihugu ya Argentine, Ubufaransa, Espagne, Brazil ndetse na Portugal. Ariko nk'uko amateka y'igikombe cy'isi bigaragaza, buri gihe hari ikipe imwe itungurana cyangwa se amakipe abiri atungurana kurusha uko abantu benshi babyiteze mu gikombe cy'isi.